Kedamtang election nasional linon boy bang project lo. Nilitum ciklok pena bangke nilitum non penang nilitum notik no jena take above nilitum ke 6-7,000 pena tak di kekling tam di meja ini ratu juta tak lo. Operation tu orang tak ham dipin tak dan ani dipin tak operation tu si bang tam masih bang lo. Itum amri ke lak isi ancak voters lak isi asa budget do lancak. Lasong bong pen itum 79 proxy ke prasid ke percentage ke non boy bang ucap. Election agent nahin per kache analysis ateng per pustame amria bangke ong pipe pustame BJP pen si high on pusne puni JJM mission totally failure. Jal Jawan mission scheme ka with there thing hang lapen wrong sorge China chilo basilang jun rape. Aja nyel tum ke assessment ateng lo plote 28,000 pen sidit puni kecing sinang litum fan karnius ahin fan stamin nilin pen karnom mate kacuro pajiro lalu nilitum dak rongkhang pen bangke total voters nilitum 1,32,583 do lasong bong pen pulo 1,09,553 ansi lasong bong pen nilitum same hope lo nilitum aklong je char pen ba nilitum kadokobe krung sai pen lang pen theglong lo je nilitum dak bangke BJP bangke intek kaitum do chot takali ke ongdung belag APSLC pen chenglok Congress pen chenglok SDC pen chenglok APS mane CPML pen chenglok alang litum party bhaning je the alang litum party bhaning je the CM sarbo stame nang chopa ogdung no time and again abetai lo laso teng blong den litum minimum stame 50,000 plus pen ke litum dak Kadamtang la MP election kiri ke pati pono ke garo PS pen long thom ba karibik ma no se piben chenglok PS kerem de korso putha pono na election labang kalang lo garo maximum of voters latum ke ele romkhang ele long ke 9,000 do sitame lasong bongpen as a whole ele alam si pulo justame niltum bitung long alam si non nanglit nongar julo lasi bitung long mangala lo ini ke 7 PS do kadamtang ke non bang ke 8 PS do stame latum recover lo latum stame aku penelo cukubir lo latum chokchi ba kelele ajak mane leader sang bong ani chito mane pene chetonte joine sila so bang kedam tangan bang edolo stame no bang latum angton pene stame latum wang ruglo atsi non 8 PS do 8 PS nong 100% itu hamen no mosi pen exit pro putha one assessment thing Litum long ke kado we total vote bang ke 1,441. Lapen polling bang ke poll bang ke 11,427. 83% lah ya. Masih tak bang ke rongkhang bang ke no ke tum ke emetang party pande kacuru pulang dalilo amba emetang party pang kapang tui pulang dalilo. Dak ada tum si bang ke jini pande lo, dak tum si bang tum ka thelong lo. Tulang rongkhang doktor tulang rongkhang non bom si emsar alang li kekling dam ki mejo nei rat tum si thur pak lo. Opposition tu man tab hang hepin lapen ani dipin dak opposition tum si bang thang masih bang elo. Si tak bang tum hamen homoti bang ke dalam tahun MP election bang te immediate stand bang ke tak bang ke 11,487 bang pen itu ke 8,506 lo. Akan tak bang ke opposition da bang ke tum campaign pini ke bang da tum thelong le. Yong si rara tum yong si nyak long pen si nang ke bar lo la pen kalau nak melu pro tak bang ke ini ke 9,000 masih long ni. Satu, apa ke pudam dah los 8,000 family bang ke la bang ke confirm busi bang ke joy jaben biota ka long la arlo pen biota ka long te importante second vote PS long thom pri baki langtom la alliance party lo APLC pen congress che party long bana tuman ki pi ponji ki pai do po sa pata pana ho Arjulo ke arjulo free pass ta tum long approve abela. Da lahi bang opposition tu pang dalam tam tahai mene hedi. Saya tum bang ke lahi so bang approve ke long lelang. Election ke lahi ke isi party hak so party ni ke jom ta jom tu sang dolo hai. Ba katin da dolo non that pulilo. Sa lahi bang ke tum ke lam long jog si batam lo. Sa tum bang ke lam ke arjulo sta me approve bang ke masih tu bang ke hok lo so lang bang ke doktor muda. Thì bang ken Philippines kaung si tum arbo bo ire ta chokche kala pidi choy lagi ajale pusame itu mangan homong dah hamlen homong stiben bang ke hai bang farm lo dan bang ke opposition atun gitu India Airlines pun bang ke lang tum ko ni respect pida lo sada bang lang tum ke
2000 pen post grade pos ni tong ke jinda PS tin BLC tin local committee tin along tamta report la lo si tapang ke adu mesti memang ke doktor triong ro hang si ong dung apot pen ai kon ko tapang ke BJP candidate akai doktor triong ro hang si ai ba kon pam lo ning thek long Kardom Karbiang long rat doan pantame lo penang lituma channel pantame suri Kardom pa jerikla non kewangji directly bangke Karbiang long rat atu pen asamangkang pi antame isi chains kewanji hala so kamat hapen labang so ang thek klang jarni masih nilining the labang so chains kewanji long asamangkang pi atum kamat halong son thak si dak amri haro isi rekrihini emeliang hoi pendame rat atum chains wan unpu busi nilining the pon pame athema kedamtang election sonali non boy bang project lo ahok lo all party hills their conference pen kedamtang election iltum chapati dun lo lapen un an ke niltum government kimisen ke wanji phani tum bor idun lo sita niltum kedamtang an ke un edet son the non bang ke rada tum si aning arlumes nang cherap dun lo la selang nitum pulo je alliance donangi pulo masi alliance pen siniltum ticket ta chapalong dun lo la soteng pen si nitum non po election ki sunun lo sila so election ki sunun lo mangke rat atu mitang ka bor even si nitum hanang rap dun lo la si non po mangke a percentage mata ongdum nitum amri ke lak isi ancha voters la disia sa parchet do lancho la song bong pen nitum 79 proxy ke brasir ke ba percentage ke non po bang hutcho ajak tum dola ki a reason dolo lake to war penchenglo ka jak tum ha chennai bangalore ke dam penchenglo hai posi unedel lo tail sita non boy ke 79% ke ongdong posi ke jok lo posi dam tangan bang thek thek rada ka hom pen nani bang so emal election ke se batte pen hijet lipute nani kopisi first take ke demon pan chini pun ili tum kado da chini lo ne tum campaign ke dam hut anta nili public speech long pen rat door to door interaction hut ke dam anta ni tum pachini lo je Karbiang long iltum ke long standing demand ke lage articles 244A labang so puthaken iltum party hoilo mate alliance hoilo nitum dak assembly long ke ningje dun rekko lapen adun thu bangla henlo Karbiang long lo non la amri akimi constituency along akisung rat atum kapre kisung dupik ke chengsi ke basic roads kawita ison lo lapen nang tum non le dam tamit thekdam longji almost 70% area ke internet ave mobile internet access ne network ave halai huita isi student tum pan youth tum pan business ka chuklem tum pan amya ki sum dolo la son tak si health infrastructure mane health sector bangke ave pin bole bude ta chok la sene tum an ke kithi hospital par jabon nesita mini health center an ke tum revive pen rat tum pan kumane accident det sita ghonta ibeng ang bong atha ghonta ang bong doctor ari deng kili lason over side claim pandum body pon lason ta electricity almost 60% area non ta current ave khirmi punoi tapat punoi amri arlo ta hate pali punoi current an je electricity ta un an ke padu achpan body ponang pen aja ke inglong josi lang hai joy ke ma punil du matha tanili personal la campaign chengche phrani li dam benda drinking water to ke hino pick condition of JJM mission totally failure jal jawan mission scheme ke awi der teng thang thawi la pen rong sor ke chainong chelong basilang jun rape aja ka rong ke ko an ma ke thurda chilong chainong si thurdap del de tum silang jun nam det pu hidiala ke sok thai wi la sonor rong ni li non ta nang than the ilum ke dam la pu mukindur ko rong do hada ke chilong dong si thurda prang de chilong dum jun nam det po rat ng jun thai be son lang sil tum ju si lahai abos lahai ki facilities ke li bos ratum health issues dolo ka prek dolo da son thak tha khala tipali po rong o murab khasi po rong 100 houses do da khasi rong hala da ke 2005 aning kan on record osumar apran ke dam lok si bang pli kebrat strok arta ningkan strok pen ap ke kom tum he tum ki lok si bang pli kebrat strok
non da dum dam te visit dam te fek dam lenga chiri ke tu ko te la si simple malaria treat men ke long live in si bang plike bra throk osomar ningkan si bet ki thi ke lage totally ignore negligence na si lai hu enta itum reform ke ban dum claim pon posin de mathap nili prang sia bangke nili la 111 nong la rok khang le sia lam si pupo da ke kadu weda chini lo di da ke non kachari bom sarkar mate karbiang lo ri chuk tamalo ke hai dr yam long hang si contest lo rolling ben ke ben to opposition ni tum chinghon na ke hai go sining hi lo la song mong ben lang nam lo polo tang te ni tuma go sining hi sar bangke alang inu elected puda pudam nong la alang inu da em ido da mp mele puda long sa poi fi sami pinia bang Indian Alliance litum gorob bugoi Assam Pradesh president ke kimisena jok alang kachari pone jo Indian Alliance apang so parman bena jok pini bak rong khang le long bang ke haijang ringa bang thipik athema thipik pola mang solo athak bang ke BJP banners a flexi klang soid apen ke sop ta kai ke ta BJP fansi slogan jinabad si samidang bong CM aphan prai to maning dog de tum do alang li long ke dudun bom tim karbiang long tum dam da ke dudu da keng ka theng do la pen dak silent boot do pick la dak tum rong khang long ta la sila so pen nang nam lo ponte hoitu alang li kere mi chances thepik li tum ke ha go sin hi tum honorable west karbiang district president alang li ke ha ya chances thepik thema people ke ramdang hala 6 April ni kan ha ya ke bang mes dak picture thek dak lo ason dak sili tum dak CM sar bang matha lo je ake sing derong na phandak litum chipa tum pon lo chipa ok pon lo pon te dak rong khang ma ong dung abut BJP along chipa ok dun bang du pigi puesta la bang ke kitia aho kali athema pipolo alang li long litum pini jo padap jo pari dun kritum ta dun le dalo sawra se pini alang li long arong bensi da alang mi thang puling long bensi na litum result theklong dak podak congress aphan Indian Alliance phan aning dok pang du pigla alang le ke hai CM sardak batai ke thom la so puling long mega rally nang bilo poi phisa la so ruli la so puling long rong kroi right la pen lefa long bangke ong dung abut Indian Alliance pen congress ake ha go sin hisi dak ke ha changes thepi la pen aro soneli pudamang tu ni damang tu la lo itum 112 amri LC la bang so hosti pen bangke ake ha dr habiteron la pen ke litum khachotoi dun ke ha bikram hanse ta dak ang bong ni litum dak ma je charon dak lo nilita dam lo nilita inut nota homosti long ke youth congress long ka hem fulo pa nili prai youth men chu contact lo prai tum pen nili khobor che up lo daket poisa ke war ve pin pen hada muni da tum je hada none phong ke khaya sentiment la pen ke Indian Alliance Assam long ke jap aja kong thipik abang so ke thekam long pen la pen kaya karbi kaya tribal lo no bang ke amri long ke prai ke tribal association ong tum pot non phong bikram ka tha o bikromanse ke haya changes thepik athema to kam no kar bitum ta bikromanse fan bang ke ninga klong men ka welcome ta son chilitum ka chichar don do ba nilitum ground report ala son chilitum yutang bong la riso jang ben same nitum a report bang lo si dak bang ke rong khang la pen ke amri long bang ke haya changes thepik la pen ke all karbiang long la sit phong bong ben bang ke no na ko nilitum them long ke roton inti ke haya changes do la pen lituma ke ha jai kathar itu Indian Alliance candidate la pengeda agosin sar la pengeda bikram kathar la bang clear bang ke haya chances to so bang sinili pini la bang so ka chichar dam thek lo tenai pamok ke pudam alam thebang la poelo athaka cheklang bang ke BJP lo lo ke claim bang ke belek mane la BJP along ke claim ni dar tum asala CM mandar claim tum tong hai ke claim ma te la pega tum lo la lo la CM chichine pin pen la tum claim lo nilia men pudak nun lo tum la chat social media hong jai lo ke dak nilitum 6 panadin litum chini ne 6 7 ang bong pen CM up long pen si poisa wan lo CM long pen si alang litum poisa alak ka poisa pon lo lang tum try to mang hem do abri joy lo non election der figal mani tum gari chanam lo mani bang hem chikim lo mani bang ke hem plaster jukri lo la son chil tum thek lo halai tum bang ke CM aphan akeng ka thenga tu ma leaders ni liam men bang pu pelo do big la son si dak arong khang puno amri long puno itum dak west karbiang long andar long prai BJP long claim dam tu agosin sarphan ajoy joy peng claim tum do big sa men pu pelo la sila dal ha teng ben matha dam lo plon de CM sar kerem jang ring thipik pusinilin hoi pen bang ke
rada hongjai ba karbiang no rat ba chini CM tu sa kaya kan ni pon kila king sang so tum ni pan bon nang pipi social media long ko by voice recording clinic so tak pot la so pu thak bang kela keng sang su pa lang li la voice record ka du eta rilong thailo yu thi thang pu pa lang tum ase ke hai ji ka thar pen alang li jai ka thar pen alang li ka chingki di hadak lo je only keng sang so chot kali alang li dak dam Christian Abut ta prai ke BJP han pipi po alang mi thang se cylinder lo pa pen keng sang chini ding dom han ke nili ke akha bi bisa se nang kok ji athima alang li rat han aning ka pathe ka chi cha ka hormu pe chun che la pen gi pini keng sang aso alang li khirunia parlo di hawai pur pen cheng lok pu toka di ka do ka ai ria long bihari tum dei tir ke sob BJP han si jindabad ekdom exitialo stame ilum ka ching hon agosin sa ke claim ke dam ke misen na jok la pen ke alang li tuma richo lo ituma india long ke youth along bang ke kan haya ke bang pen ma se hada ka picture bang ke lar phak lo basi 100 ang bang pen hada 35% of BJP keng sang so tumbang chelar phaka jok se alang li akhawi pin jok se alang li social media long alang li je ga thar pen chi ki bang ke keng sang so phan ya kha ke polam hada pan si klang da ga jok se alang li pulang ko ba holo so lam ke keng sang so tum non bang chin ki ding ek bisiko hindi speaking do bang ke non phong bang ke Indian Alliance long si put ki PC percentage ong mu son si litum ground report bang itu chelong so tela farmer ma te ex BJP kan hedi ini nilitum Chinthong total voters do 16,993 voters lasong pen total pool bang ke 13,400 bang pool hedi asi lasong pen nilitum bang ke 10,000 under nilitum 9 to 10,000 under nilitum 13,400 along pen lasi lasong pen akapre khala India Airlines lo FHLC tumbang 3,000 ba asap so 3,100 bak lason sa lang tumlong long chaten others 1,200 man se long so di chin ten ka long te pa social media ban ching long lo je je pe ta long te putan te je pe ja ke social sia bo bena ana bhai nang panji pusi nilitum Chinthong pen abang ke nilitum non pen nang litum notik no jela dake above nilitum ke 6-7,000 pen dak plus pen lead ji nilitum ke nah Chinthong vet man ke la so MLA election ho de dale tum tarik free thek man ko candidate apna tom kai chara ma teng pa tena tom candidate copy claim pon che Chinthong nilitum bangela pulo candidate plus a party nilitum dining che theklong aso joine se nilitum election sex ito men nilitum wholeheartedly nilitum ninga klong pen chipaduk pilo laso outcomes bang nilitum nilimen ke BJP Chinthong Mondol general secretary এবাৰ MLA ইলেকশ্যনত আপোনাৰ ইয়াত আমাৰ ৰংখাং LA পৰাটো ডক্টৰ তুলিৰাম ৰংখাংহে উঠিছে সেইটো কাৰণে আপোনাৰ ইয়াত বিথুং পৰাটো কেনেকা এছেছমেণ্টটো ওলাব Thank you for your question. আমি মানে যেটো মানে যোৱা মানে এবাৰ ইলেকশ্যনত আমি যেটো মানে অৰ্গানাইজ কৰিছে কেম্পেইন কৰিছে আমি পাৰ্টিৰ ফালৰ পৰা কৰিছে আৰু আমি স্পেচিয়ালি আমাৰ গাৰো কমিউনিটি হয়খিনিও আমি মানে গাৰো ইউনিয়ন হৈও আমি মানে অকল মানে আমাৰ বিথুঙে নহয় ৰংখাং সমষ্টি আমি ৰংখাং আৰু প্লাছ কপলি যিমানখিনি আমাৰ এতিয়া বৰ্তমান 111 MLA সমষ্টিত আছে ইয়াত আমি যেটো মানে অৰ্গানাইজ কৰিছে আমি এবাৰ আমি আশা কৰিছোঁ যে আমাৰ ডক্টৰ তুলিৰাম ৰংখাঙে অকল মানে আমাৰ কাৰ্বি আংলঙে নহয় আসামতে মানে হাইয়েষ্ট ভোট পাব আৰু ৰেকৰ্ড কৰিব বুলি আমি আশা ৰাখিছোঁ গতিকে আৰু নেক্সট কিবা ইলেকশ্যনৰ পিছত যেতিয়া আমি কাউণ্টিং হ'ব 4 তাৰিখ মে 4 তাৰিখৰ তাৰ পিছত যেটো মানে আমাৰ বিজেপিয়ে চৰকাৰ গঠন কৰিব চৰকাৰ গঠন কৰাৰ সময় পিছত আমাৰ ডক্টৰ তুলিৰাম ৰংখাং আমি আশা কৰিছোঁ আৰু আমি প্ৰাৰ্থনাও কৰি আছোঁ তেখেতে মানে যাতে নেক্সট মানে কেবিনেটত মানে HCD মিনিষ্টাৰ পায় আৰু হি পাব বুলি আশা ৰাখিছোঁ আমি তেনেহ'লে কিবা যোৱা ইলেকশ্যন মানে MP ইলেকশ্যন সময় ইয়াত আপোনাৰ গাঁৱৰ পৰাটো হাৰিছে বোলে এনেকা এতিয়াতো জিকিব নেকি যোৱা MP ইলেকশ্যনতো আমাৰ গাঁৱৰ এৰিয়াত অলপ খেলিমেলি হোৱাৰ কাৰণে আমি মানে
হাৰিবলগীয়া হৈছে গতিকে এইবাৰতো আমি যিটো মানে আমাক CM ছাৰে ডক্টৰ তুলিৰাম ৰংহাঙে আমাক যিটো মাটি পতাও দিছে আৰু এই মাটি পতা দিয়াৰ কাৰণে আমাৰ গাৰো ৰাইজ যিটো মানে এতিয়া ৰংখাং সমষ্টিত আছিলে তেখেতেও এইটোৰ আমাৰ গাৰো ৰাইজক এই খিৰাজ পাতা এইটো লেণ্ড পাতা খিৰাজ পাতা দিয়াৰ কাৰণে তেখেতেও খুচি হয় এতিয়া অৰ্গেনাইজ নকৰিলেও তেখেতে এইটো ক্ষেত্ৰতো মানে ভোট দিব গতিকে যোৱাবাৰকৈ আমি মানে এইবাৰ যিটো মানে ইলেকশ্যনৰ কিবা ৰিজাল্টত ফলাফল আপোনালোকে চাব পাব দেখিব পাব আমি মানে এটা পিএছত আমি যিমানখিনি গাৰো এৰিয়া গাৰোৰ কিবা পিএছত আছে এটা পিএছো আমি নাহাৰে আমি কম হ'লেও 100% নাপালেও আমি জিকিব চব কিবা পিএছত থেংক ইউ